Di ara, pagkalamian na lang gyud among kuha aning higayuna. Di gyud pud mabuhi ning nukosa. Mokulapyot pa man gyud hinuon. Pagkalamia gyud kayo sa nukos o sayo pas kabuntagon nakakuha na ta aning mananapan Aw nukos gyud ato makilaw sa pamahaw nato anay ron. Nakaswerte lang gyud mi aning higayuna sila mamadol kay sayo pas kabuntagon. Nakakuha gyud pud ubay-ubay gyud pod. Adjos sayang nga sa balawis oy. Nakaikyas pa gyud. Pero sige na pre, pagitao na pud nato tog utro. Dili na to kagawa sa bunuan, magsige na to og tuyok-tuyok mangita tong kataguan. Sos tuhog oy. Pagkadako sa balawis lapad kaayo, ubay-ubay na gyud imong nakuha pre. Nya direng napitan na apoy gihap-an si Ramil dire. Unsa ka ning isda nga iyang nakuha? Balawis gihapon ni kay mura maghadlok matunok ni si Ramil. Basta mangingking gali awa na siguro na dagit balawis gyud isda. Sos pagkapalduha kayo sa iyong panayos oy. Halos man maupos ang pana. Napagikuha niyang kuldaki o napagit ka paring win-win. Wa na oy siguro na kini magkuha oy. Gyud laay among pagpanaktak ring pukot sila mamadol kay nagyud puti matuhog nga mga isda gyud pod. Mao gini ganahan namong mga mananaga. Kanang tagataktak sa tong pukot unya na puti mga makuha nga isda. Mawalis gyud imong baba sa kalipay. Unya nagpadayon na pud mi sa among pagpamukot diri sa mamadol. Kalingaw na pud ako mga tropa diri pamana ang mga isda nga mitago diri sa bunuan. Unsa pud kani isda gi kulito gidudong o. Paiter pud ni mamana si dudong og isda pod. Abtik pud mata ning bata. Unya swito pud ni mangitag isda ba. Mao na ni mga isda nga yang nakuha o. Ubay-ubay pud niyang natuhog pod. Ay wa na. Ubay-ubay na pud ni mga isda nga among nakuha o. Lamia gyud kayo sa isda oy gakisi-kisi pag yun. Nya amo na pud gi-transfer ni among kuha sa mamadol kay aron maaysan ni ba. Dili mangluspad atong isda magpabilin gihapon nga lampas pud gyud kayo siya. Gamay na lang kulang mapuno na ni atong panudlanan. Pero sayo pa man pud ning orasa ting pauli sila mamadol. Nagpadayon na pud mi upadaktak dire. Adjust bisibat mil. Auto ara hingdumbol sa pukot. Koptig gyud og mayo mil. Limina pa kayo sa pukot aron di gyud makabuhi. Pero ayan lang pud kumpiyansa kay matunok unya ka. Kana hinay-hinay lang mil. Basin masipyat niya ka diha. Adjust nakabuhi gyud hinuon mil. Nako matagbaw na puta og pangita ato. Daghan ra bag mataguan ang isda o kay nay bato baga po kayo og samo. Unya dire napitan ay gipana sa parinjiral dire og si George. Danggit balawis gyapon dako gyapon isda. Halos danggit balawis gyud among mga nakuha nga isda dire sa mamadol. Dagko dire pa pud mga danggita. Unya mao ni among nakuha sa katapusang taktak sa mamadol. Puno na gyud pwede na gyud mi manguli ani. Sakto pud ning isda timingan pud kay nga tinguli na. Unya kinapuno na lagi atong panudlanan sa mamadol. Fast forward sa taning abot na mi sa among garihaan dire. Unya mao na ni mga isda nga among nakuha sa mamadol. Level gyud sa babaan. Ubay-ubay na gyud mga isda nga among nakuha. Kinapuno gyud among 30 kilos capacity nga styro box. Unya gihuwad na pud ni mga isda dire sa among hawaranan sa mamadol. Kay aron makapili na pud ta og mga sudanon anay. Sos pagkalamia kayo sa nukos oy. Pagkalamia na lang gyud ni adobohon og kilawon. Pili lang ta dire og mga gagmay nga nukos kay lami man ni sa kilawon. Gagmay lang gyud pud ni atong pilion kay humok man ni sa kilawon god. Tulor gyud pud ni atong gikuha dire nga nukos kay og daghanon nato ni aperte mahala pud kining presyo oy. Pais na kay ning tulo ka buok kilawon. Nakakilaw na bitaw ta sa dagat kaniha sa atong pamahaw. Aw dire mo kilo na pud ta dire sa atong paniudto po. Pero gipangayo ra nako ni nukosa sa mamandol wala na ako nagipatimbang. Kay buutan na mapud kaya niyang tagiya sa panagat po. Si Uncle Daki og siyang tiningding og si kumpare Gerald. Dili man na sila mga hikawan god. Kay kung gusto ka makilaw apo di ra man ka mohangyo nila. Mo nang magrasyahan gud permanente kada adlaw. Kay gumikan sila ang pagkamaayong tawo ba. Pero kung gusto gud ka mokilaw makakilaw man ka permanente. Mo lang ginang giingon nako mananghid ba tapos mohangyo. Unya direng napitan sa mamadol ang atong tulo ka buok iparisa na pud nato og isda nga dangili. Mao na ni akong napilian nga sudan sa pagpaniluto sa mamadol. Makahigop na pud ta og sabaw sa tinula ani.